Patumi bolong komaji bomrui adarso woso koida ME School patua klamalong kese Hauraghat Regional Committee tumpen patirpi ponsi anti-drugs awareness amai kibipon. Bangso amai long alhuisar po aman penke ACEM Madhuram Lekthe MSC Mongwe rongpi rat cyclem bang singhanse kese tiripi amai chunbang budho terang lapen rap chunbang raju ingtietum chitongdun. Bangso amai long koson pensi ili karbi ariso ejangatum arakia hormu pen koson si kacipa helo thekjimapu alam maya long kedo arada tumpen chithan chimumpon lapen kese Hauraghat Regional Committee tum haladak ahawar arat kisung ke boy alama puthak pinpura lo pajodun lapen bangso pinpura lo ateng CEM Madhuram Lekthe sitame kepachun jiaphan bor ipon popusi lamchak pitekang News Desk Report PK News bangso mai long nanga dudun long pop la ke nilita niliko pailo nilitung bukulia head branch la bangso lo charlie asong kepang tang konjia phang nilitung ke chengsi lada nilitung bolong koma jialo mate bukule head branch kusipulo nilitung si lada amahang patek cheng labangso inglong kho akese abangke kasi nili puthot labangso asai ke teng pon inglong kho kese Hauraghat Regional atum alang litum la anaki mi asai ke teng pon thai ka pot labangke nili ke chengsi alang litum phan choroben kasi don marli atum kar bilo charli asong hello birthe aja pong kangtang nai ason tin asa along sitame mithang ke chari aja pong do lo charli asong atum khaya farman longria farman deda farman kai ke karja tip lake lo charli asong atum hello pini ni lista me ni mithang ka UDC lo charli asong pen lapuson amai long charli dun pen kete geding atum along ason asai gedeng along Ciram jetu dumpen nilipini nang itu mathengo nang itu dak lokal MSC nang manin lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council ke cari ile tumni ka chethenai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang agomel long mate ke cari labang solo nilistame nang itu mahir jume pen pini Karbi Anglong Autonomous Council EM aisap nang itu mathengo narjat pidom asi don marli atum lahai asai ke klempon kepa pihu bas ahawara long ke bipon la bange kenang sot ili tumalong arakia hormu kiri majo penangan ili tung usumar pen kecali kohan maga paprang nangji ili tung kepa pipon do kasi lahai lo cari asong atum nang itu la bangso asai ke deng kono bangke kecengsi organize mata labangso a program ke deng pana committee pan nili suri kacoro pajiri lo si don marli tum nili ke thanam ta pading namoilo ke bang gilangan istame lapuson atokan mo ke papi hu paha waralo ili tum lapuson misen asai deng ponangi ili tum thegano son chirab dunako unana son ili tum chirab dunako ili tum o wikimio sumara tumpan alang litum ke paprang along alang litum ke pacharli along ilitum kai ke kacirap kacetu duna bangke kenangso non apora hu tu bangke ason tin along ta kacipati adin pena karbilo charli asong atum niliphan isia memorandum nange pido lasilalo labangso memorandum bangke longpho dim street light nangi pulong lapenke tuar long thom atuar alang litum jong pon pensi niliphan labangso alu nang pajiri plo kasi pinina itu matendo lada lamcang nang cipi tegang bo labangso aceh kluang bong labangso aceh klu Desember aceh kluang bong la school mate hikha adimana bangke street light nang lila prap jingpe lage labangso aceh klu ang bong masih high school longkuan ma labangke solar light mate street light ame na pajir pon lapo lasi solar light ame ini tum penan je thaglong taralang so keda matowar koan oni aliralong ajota analu nanga stami ini tumang bong isuman kecopci
kabuji je atum ta do amasi kopilo ke claim je khola solar light long battery do khola battery mo khana chongula bati ancho tagali solar ta plug la bati lasi lahai taili tum langdu nangji nili lamcha nangji pilo labang solar nang lepo nang le de lo plo dang de aju ta ke chonghu do do kok ta ha lahai ta alam do lasi lahai homu bangke pini lada adu ka vela so area lo mate bom ru ha war long ke kethe ke pen chenglo hikha bida ke do to mas tame pini lada chitong lo posi nal to pan chone ni te kangpo jitu rata homburti bangke ili to mithang homburti lo puche matha pensi lahai homu bangke chirim do paminam ko lapar ke do thulang Tuara bangke nilila prap jin pen pinap abangke nilitum amri damji penaptik siang bong engineer tumpan labang so tuara ten penilina pasal pepo muneng aningkan 2023-24 action plan along keteng donjia pan nili engineer ladak bukulia road division alang itu panang ladak napotait po ladak gitu kila mencari donjia pan rong asara tumpan mate social worker atung pan nilifun nang kuripo nang itum cerap demam lapen ke la kese budho tumdolo lapen ke unil te kilinga alang itum dadolo engineer tum anglo plorante lahai tawata nang itum paklang duma asi moninga bangke lahai tawata ke dek bonje pan nilipori pompo asi ke thana paning namoilo adu ka ve pastame pinilaan labangso program kedeng kimi ajo nang itong panili suri kacuro pajiu tekang lo lapen ke organizer atom pan parnisi nililong wanglo nilithang tarabdun long lela lasi pini nilia sabsobes tame nang tekang ipo kadu kawe palone labangso program kedeng long ka khorcha labang amupen kadu kawe da thanik lo Singhanse kusipulo Singhanse alang lila puson asai kimi kedeng along kacirap dun thega pot nili alang lipan suri kacuro pajiriglo nasi nili lama sapso lam than dan sini lam thi intone kolo tardam nan araki hornu kapre gadin stame kene pustame na itung thekpon long ta hepo lapen aha tifu pustame araki hornu ake ongdun a quintal sami ilitum meki kai sami ilitum kipado ponlo lapen penaan kapre a state interstate a boundary ba a border long sami araki hornu kinep sami ilitum a sarkar claim ponlo lapen penaan adin ilitum police pencheng long kapre authority tuman sami ilitum Caribbean Autonomous Council Dynamic CM akhai Tuliram Nohang Dr. Tuliram Nohang pusame than ponlo ani tek pilo je araki hornu pusame ili to mangke strictly la mangke counter pidai pe la mangke ne ponai pusame ala list tame ni tek do ponlo lasi meolo lasi chorolo puphat na li tumpan kadu e phanta te lason initiative ki den thek pon lasi thiek pe ni lamthe lansi remix ponlo kadom committee kadu go be office bear to same chorolo de meo isi initiative na litum ki den thek pon ahoglo araki hormu prote litum kadu go beta isi kachere labang kenang son ipadma araki hormu jang si litum passe nahi ba litum homaj ba litum society kan paveden nahi prote sonni alam isi bangke araki hormu ke jorbe abang pi dumpan kinep laki isi apart lo second apart bangke araki hormu ke cho baki jun lahai tum same ini tum bangke la bangke counseling lahai same ini tum ang doktor la si araki hormu yang si tum ahok pen ini tum khang nai ba khang tung ba ini tum isia campaign successful campaign pa dunai prote la sonni hormu isi bangke jorbe abang pho bangpi isi bangke kenwe abang pho bangpi la sonni hormu bangke ini tum tempo nai sini idea lo mate ha warlo kasoha warolong non kichuni o samanato pikha naten chenglo
koson si ke paprang gunaima lapen ason kacipati labang suasai kita yang kon lapisan dapat diponolang itu dak arakio hormu pen koson si kecipa jok naima lahai stami alang itu dai si awareness program lapisan tepi gen kon asana tempon amparda art competition kaso kacipati stami alang itu pati kondo asimi pik program kita yang kon lo charli asong atu nasinili kita nengge ver alang thilo jeli tinge pa pihu mahawar lutang te lahai peneli tu cipayok thilo ili tuki lahai ge nanga potang lo amasi emethang ka amujum prada som lo charli bom mustami bedung erai atum kangri kangkrang hormu pen rimpo aceh bong aceh chop lahai tamne dudu asila solo ngaceh pajok ni lutang ke la nono son la so asai ke teng ko lahai pen ke dam pen ki tang check down re lagi kroy hormu ta kali ali pulang te ili tong panse ani ko the tan asila lahai alang ni tu teng pon alam te ba mi piklo kilun ke kan pen la bangso amai ke teng konvensi son se araki hormu ta ili tu malong pen ngaceh pajok ke malada alang itu lah bangso asai kita yang pernah di dalam kasi ke vangilan istami nila lang itu pancon riju kason kita pihu paha warlong lapson mesin asai deng dalam development gitu civilized adi malong abangke mitang kason se cap ni malah bangke tinta thega Cordak lasi rason ke pakia area long lo borang te lage ili tumsi bori pinau Kasi lo charli asong kumon, ba belek asong atum hantan ini chuni ram sege lalo. Je awareness program deng, kami di Fugop College long dah, awareness program ke deng, di Fugla long dah, awareness program ke deng, jo singdolo di Triam long dah, lahai ta deng di bupe. Kami cengsi bangke ilitum kepa pihup ahawara long si dam pensi lason awareness deng lam. Ate di Fu manet cijar mucot utum जो खाई तमें सबसे जियार मुचर बेतुम सी दिखू के दुदु नमती ये सुमार रंग सोन वापस ठेक नहीं लबांगे अनुतिन दा रेस्पॉन्सिबिलिटी अनुतिन दा दोरे वापस ठेक वो दागे दो दिन के लानो नसन आहा वारा लोग बांगे बिदा बांगे लगा बिदा लाम सियालां लितुम हम ऊपर नीली तंचोर तो लापेंगे लदा इसी ही नी अलांग लितुम पेंदा का चुने री पंडो Asila sona chune ni pona teng pen kamu hetame nili lam thelo kami nili klada kon pachini lo ada solar street light nangi pusi pulo ahong lo janang soro tim lo pen ada mukial tumnang khan lo piniar ni anta bom lo ha war ke solar tang theklong lang pusi nasi ningdu olam lo nasi non nili rabjin pen la bom lo ha war pan solar ke di ponje pani li boru kon lo la pelam chaka chiki tikang lo la December chiki angbong along di solar street light ke pati ponje pani li boru kon la pen ke ditlang ako tuwarana election hopi sami ada kahawara atum li pana chuneri pondolo party tiket nang pidat pen alang utum ola so popilo pita ho election a campaign program husame alang itu na kudulo ye towaro bang nangso ningdo munanta asila bangso towar stami ni li prajin pen officers mate engineers company li tingkade ko ada napa survey je Cordak denang li sida me aprang ke zelong pen ke claim barim hola so pen nang li tum ke claim long pen la non ke claim bong ko pini ka che project to ma la pen cases na me rupli to koklo la song bong pen nang li la bangso ke se rupli yang bong pe ka paching room ye pa nang li hin pen ko pini abidi som do masa ke project ke bangke non ke per thita chikirla bong uwi ke mi nang plang bom lo non ratcharia song lo puna councilor long tami nang litum teglong lo uwi ke mi tum tami non karbeng long autonomous council itu ke cingon ICM sa Dr. Piram long hang leadership pen non litum an uwi ke mi tum hang tami adi maklong nang tek kontang non aku kahai nililong kinilabang somai long nang cekang do halang lita nu do uwi ke mi songya ko Dr. Mongwirong pi itu councilor long camera perlo asi awe kecil lah masan gitu nili tuma awe hote claim lakan non nili tuma phi awe tuman ke pre
claim masuk kacil harga sab gitu combo si KSA jitu roki rothom gitu la solam bange laga non pen alam ali laga prime 1980 kone 86 1986 anikan si hola sohut ilitum akhayang bong komon ke noson lo asun dange jab do ko jok si mithang bong samilu chami asangka kache plak son do ko si nilitum kai kita ka chuning rido lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM sa Dr. Kulira Mohang ka bori pambong lo je khaya farman nilitum si arja wa ni lo charli asangka plak jam nang nilo isi wet do nangi pe bangke ni tuhun benda ka chuning rido lo men ote ni hem si EP sivet epo sivet na hem prek da ka pi ke chingrum chi bang sun chet timati ase apor bang na kok he asla so puthot ke chingrum ye bang ke apor na kok ni sikami ta ni sike ini tu sivet hong ja lo thek long le kom ding ni pisi bang me der ma ek number first preference lo ni ke claim tu mang pini nang ko na approach nang ko na da bang me der lang bang no klo rang de ni lumithang dum du ko ni pinangi bu bang athe nili hola suta thekte kanglong da kalam theluma tibi no nang litum nagar jo aholam lo lapen ke kitu tang homu iri tek bena vete lok lo nang te sabsu ininga dugar timati nasila so palong long i bang nili da bori dim bang lok lo tang te nili cerap dun vek ke palong ye pan ke athe la already aprang na ke dutang ki dutang adim si che hang mati like ronjita aron lo aki mile ke hang na gali mati piwet council pen Anti-drugs awareness campaign kam art competition. Abang so ajai make keteng pon chun peme solo non ilitum ka chupapon ateng penalun sar poman pen yen sar mudhuram lekhe stamina chitton lo isialam nili kachuru kang tumang yem sar phandala lo etum pini bangla bang so Karbilo Charlie song pen bang so anti-drugs awareness campaign amai ki bipon bang ki si ali je thaglong lo the ali je thaglong lo polam mangala lo atheli tu non hejong lo bang so mai lo ne tum rada tum kisung ki boy thaglong pen la bang so teng tuwar ki nu pen cheng lo aju kang ting be ki jog ye pan street solar light nangji pu la bang so memorandum pilo la sela so teng pen em sar stame rat angnu ini lamchak ki pitekang lo street light bang ke non la so chiklu December chiklu angpong pen masalang litu nang patang pila pupulo la song taksi tuwar sitami pinap dik angbong pen engineer atuma panang toipo nang pasarve po busalang lilam chak nang pilo la penilitu mapasitami la dak adai tu nang pilo kelang dunanya phanba kasi pini la bangso bomruya hawalong ni tumkar bilo Charlie song apha social worker la bangso hawalong singhan sepen chenglo kaprek la lomali dar tumni tumhan sponsor nang cherap nang chetudun pela bangso amai hipat dolong lok pen bangkeli tum bomru hawar arat tum ke penang an ali long lo busni matakam ali long lo abangke muhet jong elitum em sar tame penang an alam abangke lam chak chipite kang lo sila so alam chak abangke lang li hanili tum same ningthe non la bangso chiklong pong pachun pon pu su Gari kar thangpon container 10 wheelers LPT truck kachingkoi pada por 5 4 rachiti mapor malom bokajan police station keparlo national highway 39 number adorso atowar krong thom kachikok pen ronghampur adak Guwahati pen Dimapur anat ke dambom Mahindra Bolero humni Scorpio humni XUV 300 humni pangrumpet hum truck kar thangpon gari kachingkoi chipharlep hit sonsi pu an hiring tangrak kachingkoi along kopai kemi driver lapen handyman atum ahiring tangrak arenga hukeso avilang registration number NL 01AC0468 pusi pangthekpon bangso puthak nonamat rai komasai khia tumsi chupari dengpon pusi birta ribdunlong choki holapen Philip Tiso tike news